Ṭhin nghe mò min ot Ṭhin reng le kan pu ber chuan adot soi zo zai te hi atok ala ti lovin ala ning lo emoni a khat tok hian ala soi bel zel chu nia he tieng ti hin mo ma ti zong ve hrim nge mi bum tur hi ala he tam tokin ala lok pui viau zel zok em niang le independence swal lo chamin mi nei bak eng ma nei chuang si lovin an ron in surrendera chung ta chu midang in min ot ati jing mi chu nia pi sakot kan sai nang kha heldang ta jinga sign ve du an om kan khelowa an ot lo ni om takani an kot sign ve te chu an duanga central sarkar in a bo zui lo wangin an buai zui fo ta jok thina ramdang buaina neite an la buai zel na chan chu an buai chan ber chin fel ani lo wangani an thil tum berti lo thin ma a in surrender ngot ai chuan lo ting ngei tura be zel an thang zo kani naga te phei chuan kum som ruk chuang zet buai nuwa po central sarkar laka phut an la nei bel zel zo kani kan eng lai hi nge midang ten an o chu niang le Mizoram ko fran hroi tu te committee a po hian enge mo enton tlak mu tur om le in thandona an thu cha siam thin te le polling area chunga thingpui dor siam lo ti te hi an ti langsar zol te nia an thu cha te hian zom an hlong vak ngai lova zom chun te chu lo om ma se apoi mo ber a result a hroi tu tha kan nei pha chuang lova corruption le kalphung diklo dang te po kan sarkar thara pianga azwa za pui velen lo ti ani de ungot fo mai si ani hi corruption ba ka chuan zu hi kan ram le nam ti boi tu ber ania hei hi kan ko khran te dan siam chop diklo wang liawalo om ani zu hi man thiam lo chuan mimal nun ti che thei tu le khotlang nun ti boi thei tu ania ko hran ten zu chu sualan chanti ra tang khan zu tha om thei to lova asiama azwar tu piangin a che theyang berle a hlok theyang berin sumdong ril rudik takpui nan siama chu tiang zu chein tu te chuan an lo chiat pha lo thei ta thin lova thi pha tam takan oma uire pha nana mang te pon oma me thai le fara tam tak kan nei chan hi chu che chu ani british ten an lema min siam an tum na lama kan nam nuna a thazong le ngal la nget taka bet missionary masa te manga kum sang ka zakwa som min khap sak zinga khan zu hi tela khata tang khan kan pi le pu teuna kan nam nun ti phui sui tu hial khopa an lo man thiam thin kha thil thalo alo ni tanta a christian masa zinga atamber te kha thachiat wanga re thei taimak wanga khosa thei molkil mitha anti ten musit taka mi chedai kil karami anti te kha ania hun local zela khang mi te khan an ma ni musita nuai che tu te kha nuai che le dan an zong in ti po an nei thin enge molai kha chuan christian in kara thu boi te kha lal le upa te ne na kal lovin pastor le ko ran upa te nan ngai tu thin ni khatieng ti kha ram in rel bol dan laimu bo chiat na thalo tak ani awangin kum sang kha zakwa somthum chowa borsap eni peri khan ati top sak ta chau ani hremhun om thu christian masate nan an hriat khan misualte chatuana medila an kan na turani thu kha an la fu ta a mithate ti thaina nan mangta ani kum sang zakwa somthum pani se thunin khom puya khan zu chu thil sualania zuin chu hremunan kalang ti
resolution an pulu ta a missionary masaten zu in dan thiam lo chuan mimal nun ti chia khotlang nun ti boi thei tu ni ngai mai chu wangin bible poina that lo thei dan le a hlo om thei dan tam takasoya in sum thei a that thu te po asoi amaro chu ama hrim chuan zui thil sualani ti in ziakna bible a omlo hetiang in zirtir nahi khovel ramdanga christian te zinga neive pakhat ma an omlo an ti sungpo in anor tu kha achak ngang aniang christian masate khan kha resolution kha an pass theita a khata tang khan mizo christian te zinga chuan zu chu thil sual alo nita a zuin chu remuna kaltur alo nita ani hetiang zirtina diklo bible thu ne in kal boxi mizo christian ten kan nei tat mai hi amaka achan riat chuan amak waklo thung pile pu te huna khan anin ti limdan berchu tlailama thut khoma seki khuang wa a zuina zaya lam khania khang zong kha missionary masaten christian te tana ti thiang lo tia an lo khap to kha an nia resolution azu anan thur so big na san kha mithaten ngei har sa an ti bernia an ngai wang ni ngei na langa remuna kalna tur khopa sualani chau khan an hlavin an ngeyang ti an ring ni ngei turani remuna kal lo wanga zu nge mithate christian an ronin le kha christian masaten du sakna wanga wanram kal ve tura an du wang nilovin anunung chu biak intar nuwa thua anin pulpit tlanga tanga an nuai chi an chung tlak na rem chang ani wang khani nge in lang chandang soi tur om si lova khang hun atang to khan tun thleng in pulpit tlang kai phachin te chuan midang te nuai en nan le chung tlak nan an mang ta thina ni ti chu mita mutu te vek kan ni hei ringot po hi a christian lova kan christian na tidal tu zing mi ninge ya alan ba ka kan ko ran hroi tu te hian an din mun sang tak chu ring tu te thunun rem changan man thiam zu wangin zu politics khel na an mang ta le zela chu chuan kan rama boina za khuwa aron thlen ta ani kan ko ranten thachia theology bultan nana manga min chom nana mangzuya min chum min nana an mang ta zel hi atoi zonga soin kan rama corruption in tran na le punlun zel na chan bergi ani ati ngam ani kan rama christian in chal veksi pol chuak chi rang zazet kan te hi engte soi fia chi nge hreberni in chua debate an nei te hian enge tangkai na nei kan rin na kan chian lo zia kan lan tir ni mai lom ni kan ko ran te kal phung hi apathian thu lovina christian lo khop mai in soi sel ton te in huat ton te tam du wanga member in chu na te chapo wanga sum a chil te biak in saklen siak te takna aya ain ti lim zong le asa hok zong a changkang zong le ain tlakral zong a in rel bol te hi an kal phung lang sar zual te chu an nia hei hian min ti ho em ba ka apoi mo ber lali swa zirti na poi mon na te in zirti na in kai hruana na man na tur mu tur awam lo pha te hi apoi le zual na chu ani hetiang kal phung ti klo tang hian politics le sarkara kalphung diklo aron piang chuaka atoi zong bokin soila kanram state pachebernia som hlom ti tia oma corruption kairu na bernia nanna tri bai om pui cancer hiv aids hepatitis thisen sang zun thum tena bom na sat ber drug addict zungol ve tam na ber broken family tam na ber ani chana hian kan sarkar ai main kan ko rante mo phurnei alian zo kani
an ti tur dik taka hian an fel ani chu tiang ko ran hroi tu te chu khoi lam ko ran hroi tu te hian nge mo en ton ta ka ron nei thin le heti chunga engwanga kan pu ber hian Mizoram ko ran hroi tu committee te chu namdang te ta nen ton tlak la ti ram nge mo ani le an tiang hian khasi garo naga te hian ko ran hroi tu committee an din kan hello ni lom ni ram chin fel dan thuruk angkhan heng asoi te po hi ama chawina a riat ani le mai lo mo kan ram le a sarkarin sumhar satna satak ato lai le zela beng sika hetiang chin fel dan ngai tu tur ani laya mun tin mun tang hetiang thu fara te te asoi fo mai hi engtika nge sim na chang a riatang sirlai no pangte ma hetiang asoi thin phei chuan an kal zel na tura an ril ruput mang na satakin a hruai sual theyang ti te hi angai tu alovem ni kan ram le nam eile bar le mamo thil danga kanin to del hi ti tur poi mo berte an nia hetiang lama engma ti tak tak anei lo wanga kan ram hi hetiang din mundu omlo takading hi kan ni angai tu na le hun tam berte hi hetiang ngai tu nan le ti nana mang turani both exam a ti thate lom na hun man te a tru lo kan ti lova amaro chu hetiang hun te man ani poin education director emo school principal ho te emo in mang thin se a in me tok view zo kan ti ani kan chief minister te kan minister te hetiang hun man pui tua an tang thin hi anni nene na in me lova anin sui te ani tunan ti phung hi chu patling pui pui no pang khwal telim na tel ve zur se pon to na auring berbera tang thin se chu tiang ang vel chu anni hetiang anin sui te rol hian Mizoram le nam an sui te ti na nia aza thla ka ni an ti tur poimo ti nana an hun manglova hetiang ti nana an hun an khoral thin hi kan ram le nam ta na poi thui ziang ai tu chuan crime atlingani kan chief minister ti phung hian kan ram le nam ma son na le changkan na lama kok si lova ti dan tha le bel chian dol zok zonga nei ve to turin kan ram le nam tan thuron kanan peve ani